Ibanda district nemwe mu za district 16 mu ihanga ezatorinwe korra abature byapa by'amataka hakasente kace umuhururu y'entebe kanisa eyentunguka umukanse hingwize cebembirwe ministry by'amataka hamwe n'entunguka y'endembo kandi 36 erukurwo magombo rikumagara mu bufunda igora cicenche hamwe na gandi niyeraganyirwemo hata program neza kuyamba buryo mu wena bobo initaka kwingana ki eja kuminita kari yawe as long as waba uri mu yezo parishes na sub counties is kuza ku benefiting from this project okorgerera harikamisha na wa ministry by'amataka abarukuza kuganyirwa mu ntebe kanisa y'entunguka eje nubaza kwetaga kushashura emitwaro 8 n'eshweka burita kerru kwetenge chapa eje emitwaro 8 n'eshweka iri statutory yo government ekera akore na project ekera akoreje neja kushashura izba kweta mu surveying fee narezo wakugena ushashura mu surveyor uza kurondera amabare akapimira akarete byoma akapimira hate jo project neza covering the cost kandi amataka garabega yo mu nkayana amatakago tubakwizaga kwataho kandi amataka garabega tungire cyapa agamataka tubakwizaga icyapa kindi mukuru w'entebe ya katana habwa district yibanda Happy Herbert Mayanja bwanyuma y'enkoreje kwikirizwa kanso nashaba abatura kujakira habwo kugira ngo neja kwihaho emihondano y'amataka ecurungi cece nikiya ko kweza kutunga cyapa kitaka ryawe cece mayisa ngo itaka ryawe value narusomo hendo gwitaka ryawe gwayiyongera echa kabiri nkiza kutuyamba kwiyaho emparana z'amataka abo kwitaka kuba nyine cyapa cyawe no gwa ine cyapa cye no kwa no mayitaka ryawe ryo mu cyapa ibyo kugira ngo nanka yanyiba yamfure mugorra ibyo nubeza kuho konjananisha ngo baba koze rikintu bakikore rero baraze kurugamo kandi tukasi gicuke kimwe kine ubuhereza ikindi kikasigara kitine bugera kitine buhereza omonteka tekeji ne yamwe ho World Bank n'kigenderwa cyo kwera abatura okore sita ko kutahwentunguka gasha kwa Timothy Mushabe.